Hoćete li bagru politička da vam demonstriram kako se insan predstavlja? Ja sam Senad Hadžifejzović i nisam član ni simpatizer ni jedne stranke. Nemam političke ambicije, jer sam novinar i nisam glup. Ne kradem, ne lažem, ne petljam. Ja sam Senad Hadžifejzović i prije 7 dana bilo je tačno 40 godina kako sam napisao svoj prvi tekst u životu i kao dječak postao novinar. Tekst je objavila velika beogradska jugoslavenska borba. Ja sam Senad Hadžifejzović i punih 35 godina na radiju i na televiziji nastupam isključivo uživo, kao sada. Ja stojim iza ovog svog imena i ove televizije i ove djece. Mlađi sam od svih ovih političara na sceni, a bio sam ime kada se za njih nije znalo ko su. Mudar sam dovoljno da znam da političari prolaze i da se za njih ne treba kačiti. Oni su vozovi. Već sam ispratio generacije i generacije političara. Neke u grob, neke u penziju, neke u zaborav. Čekam da neke ispratim u zatvor. Mislim da sam hrabar čovjek. Znam da je bilo mnogo hrabrijih, ali su poginuli braneći ovo što danas politika krade i poklanja. Ja imam stav. Ja imam ideal. Ja imam koncept. Ja imam uređivačku politiku. Ona se zove Bosna i Hercegovina. Ja se zovem Senad. Ona se zove Fejz. Ona se zove Bosna i Hercegovina. A vi, bagro, vi bez imena i prezimena, dok se god ne pojavite i dok ne kažete svoje ime i prezime, za nas se zovete... Osjećam njihove sjene, gledam kako kroz zidove pleš, kurvini svi novi. Zatvori gubicu, nije li jedna za nama, iskresi gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi